Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hurmatli mekendештер, амансыздарбы? Бүгүн 12 март 2025 жыл Ноқат Арал мал базарындабыз. Тугандар, бирден лайк басыңыздар. Ушул биздин Байкечи каналыбызга сөзсүз катталыңыздар. Сиздерге ар дайым кызыктуу видеолорду чыгарып турабыз. Бул видеобуз жалаң ургачы турпоктор болот. 5-6 айлык, 1 жаш, 2 жашка чейингилер. Андан нары бооз кысырларын дагы отдельный кылып тартабыз, буюрса. Бисмилlah деп ишибизди баштадык. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Созуңуз жакшыбы? Канчадан келген булар ака? 38ден, чекеден. 38 миңден чекеден. Канчадан сурабат ака? 38 миңден. Kançadan surat dediniz? 32-33'ten surattır. Soldan az versin aka. Kança suradınız aka? Şöyle görüşüp duraslar mı? Kançadan gen? 40'dan gen var. Kançadan surat koydu? Pazar. 35'ten? Kança kan? 35 bin. Kança sırada? 30 bin surattır. Kançaga? 41'ge berip koydum. 40'tan koyup berem dedi ama. 41 binge berip koydu. 41 binge. Kança kan? 40 bin. Kança sırada? Kodağınız versin ha? İçiniz olursa Kança verdiniz aka? ona verin. Hey. Kança deyiz? 38 yar. Kaysınızın? Ne oldu bu? 48 yarım deydi komuna ne? Kımbat bizi. Kanday otat. Takılganda keleversin. Lan özünle bağıldı bu. Kim ketsin ha? Ona bulan tartıp bakın hadi. Ketteğinden geleverdin ey. Şurada bir burası var da can. Yaslı. Hızlı. Üstünde olsa bir olsam ne olur? Kaysını kança akıltasar aka? Nanu kança? 42 bin son koyup verin dedim. 42 bin ha. Ha o. Şef kançadan gel? 45'te kemi var. 45 binden kemi var dedi. Kançadan suradı? Suraşıyla kalsın. Surayla ha? Bir yaş bol pollek, urgaçı turpoktor. Hava kançadan gel bunlar? 95'te ortam. Nal ökön be? Kança suradı şula ökön? 88 suradı. 88. Nanca? 36 suradı. 36 bin surattır. Kodanız versek ha? Şef kançadan gel bunlar? 65 milyon. Kançadan suradı? 110'ga ökön verin. 2 para. 110'ga deyiyor. Verilmedi. He, bunlar da köy 110'ga. Nar kaçı? Narda 53 verir işte. 53. Atkenge, torpok diktegenge maşına gerek. Boldu. Bunlar da köy 110 milyon. Oşunda 55 milyon. 65 kayrılırlar. Yaxşı. Ava kançadan gel bunlar? Aa 50. Buna 45'te. 50-45. Kançadan suradı? Mananı 46.500 sura. 46.500 ha. Nalarıca? Bunlar 42'de. 42 milyon. Hacı. Solağınız versin ha. Kaçtan aldı? Baykeci de hiç bana al. 42 kıvada. 42 min bağıldı ha. Ava kançadan gel bunlar? 60'tan gel var. 60'tan kemi var. Kançadan suradı şulardı? 104 bin. 104. 52 mindən surat tuşlardı.
Aa qancha ekan? Pul qancha ekan ava? 70. Qancha so'radi? Şey qanchadan ekan bular aka? 140 dedim. 140 ming. Qancha so'radi ekan? Hozir olib keldim. Ha, yem keldingizmi? Ha. Yaşı qanday? 1,5 mi? 70 ming. Qancha verdingiz? 216. 116 ming. 58 mingdan. 58 mingdan berib qo'ydi. Cha qancha ekan bular? 65 dan kam bor. 65 mingdan kam bor. Qanchadan so'radi? Aka yaxshi savdo bo'laylik. Yaxshi so'raylik ha. Qo'ldangiz bersin ha. Bo'ldi, chiqdi biza. Ben çıqılam, jayloq aydayn degan turpoqtordu görüңүздөр. Balalarni bilip alыңыздар. Qancha verdingiz ama? 65 yarım. 65 yarım. 65 yarım bolsa şulem jayloğa barıp kelse daha çoğaydı almaz. Negizi qımbat biroq ham mal. Былтыр ушул вакытта шулар арзанды негизи бир 15 миң, 20 миң арзанды. Канча экен? 70 кем bor. 70 кем бар. Канча сурады? 60 миң. Бул жаш кандай? 2 жашпы же? 1 yil bo'lmagan. 1 yil bo'ldi deydi, ha? Qanchadan ekan aka? 60dan. 60dan. Qanchadan suradi? 106 ming suradi. 106 Junavi. Yo'q, 50dan qo'yib berasiz. Ha, 53 mingdan surab tur. 106 ming bor. Şef qanchadan ekan bular? 65. 65 mingdan. Qanchadan suradi? 61 suradi. 61 mingdan. Ha, 61 mingdan suraptir. Olgan o'xshaydi. 40. Az. Qaysini bağıltasızlar akalar? Qancha? 54 ming. Ha, mana 54 ming bağıltatgan. Baykachi degan YouTube kanal. To'g'ri. Bular qanchadan ekan bular? 45 dan bular. Qanchadan suradi shular aka? Ya bunlar suraylik. Bunlar suradi. Nani bu? 35 suradi. 35. Sodanlar versin. 35 suradi shular. Mana shuni bağıltat. Assalomu alaykum. Qaysini qancha bağıltatsizlar? Qancha? 214 ming. 57 mingdan. 57 mingdan bağıltat. Qancha ekan bular aka? 60 ming. Qancha suradi? 50.500. Qaysini bağıltat? Qanchadan ekan bular? Ökön 127.5'te. Ökön 127 ming hamdan 65 ming. Bunu suravadı bu? 59.505. 59.500. Bunu qancha deding? 75 dedik. Yo'q, ökön 127 mingga 63,5 mingdan suraptir da shularda. 63,5 mingdan suraptir. Ökön. Ökön 63,5 mingdan.
121 ya. Bu 500 so'm o'tdi. Qaysi nolak abi? Qancha oldi? 121 deyapti. 120 so'm kamiga so'radi. Necha kerak bo'lsa 50 so'm 60 mingga 250 so'mdan qo'yib ber deb turdim. 59.750 so'mdan. Shunda ko'p bag'iltib. Kunga chaqilish yaxshi ko'rinmayotgan. Sen chiqarib berdi. Ha? Chiqarmasak bo'lmay qoldi. Sen qancha ekan bu? Qancha ekan? 55. 55. Qancha so'radi shunda aka? 54 ming so'radi. Oldingiz bola? 2000 berib turanda? Yaxshi. Barakatli. Men menga qimirlayman bu. kamerasi ham. 250 so'mda qimmat qo'y. Kamerasi ham bor deb bu. Savdo qilaveringizlar. Jorilish qiyin bo'lsa jorilib tura olaveradi. Qancha ekan? Qanchadan ekan? 50 ga 80? 50 ga 80. Ha. Qancha so'radi? Meniki. O'zingiz bersin, ha? Molni qatar qancha bo'lsa biz so'qaman. Jo'y, monchomcha chiyib qoldim. Menda xatarlar negiz. Yo'q, hem chiyib qoldim. Oo, hem. Qancha ekan? 75. Qancha so'radi? 65. 65. O'zingiz bersin, ha? Chaqirib berasiz, buni foydalanadi. Arab bunaqa unutib qo'ysa tayyorman. Qancha qildingiz ava? 71. 71,5 ming. 71,5 ming. Qancha kaşa bular? 70, 80. Qanchadan so'radi aka shularda? So'raylikmi? So'raylik dedi. Şu Absatan Hoca. Şef qancha ekan bular? Qaysi biri? Nol. Bu 73 kamı var. Pulchi? 60 kamı var. Qanchadan? Qancha qadis? 53 ga. 53 ga. Noncha? Bunu 68 çıktı. 68 ga berib turibman. Şef qancha ekan bu? Qancha? 60 kam var. Qancha so'radi? Qo'ldan bersin aka. 60 kam var deydi. So'raylik deydi. Şef qanchadan ekan bular? 115 kaldı. Ha, yo'q-ku. Aha. 315 ga olib tur o'shanda. 57,5 mingdan. 57,5 dan so'rabdi, olib tur. Mana bu yaxshi olib tur. Qanchadan ekan? 60 dan kam. 60 ming ekan bor. Qanchadan so'radi? 55 dan. 110. Juna 110 ming so'rabdir. Bizga jo'q qoldi. Туғандар, мынау шүнтеп видеосы жиынтықтайыз. Қайсын бағылтады? Еркек пе? Еркек екен да. Қош көрелі. Қанша бердіңіз? 70-ке. 70 мingге. Бұқа екен бұрық. Қош көреміз. Туғандар, мынау шүнтеп видеосы жиынтықтайыз. Алла разы болсын бардыңыздардан. Бұйырса кейінгі видеоыз қойлар менен ешкілер шығарауыз.
Баарыңыздардын оразаңыздар кабыл болсун.